لداویه تماشاوانین هجا کمیته راگهاندنا دستور رشنویسا خو جبو سروک سوری احمد شرع پیشکش کرد. من لجوینه گوداری کرد بلا يعني كرد كيف خوازيدا خوش نكر تشتكي كردان تيدا تنايا نافي سوريجي وكا خود دمينا يعني عربية لسر دمينا وعربية سر نابب عربي جرد بيجن الجمهورية العربية السورية نهاجي الجمهورية العربية السورية دمينا بنيرن نافي وي مالفي داري جرافيكا جوارا حاضر كريا نافي وي وكا كم قد كومار عربي يا سوري دمينا أبيك دو فقه إسلامي جدرا یاسایه اف یاسایه که کاتیه یعنی دستور که کاتیه ل یعنی گرینگه بگومان ماده این کتی دهاتنه خالدن چیه خاله که اوجی لبر چاوان دوی وره گرتن سروک وزیر تو نیه وندزانن برای سروک عمر هبو سروک وزیر سوریه هبو لگور و دستور نو یا کاتی سروک وزیر تو نیه سروک بکاره سروک وزیر رادبه هنک ولاتان سیستم که ویرنگی های مثلا ترکی وکه نمونه ترکی سروک وزیر تو نه سروک عمر های سروک عمر کار سروک وزیر دبینه و وزیر آلیکاریا سروک عمر بکن یعنی لسوری یادن کمار عربی سوری رزه لیاسای ناف دولتی دگره اف خاله کدنه ده و دستور کاتی یا مؤقت هاتیه خاله کدنه هیا تکزیه لسر مافین دربرین و راگاندنه دکه پارلمان دبیجه دکاره عفو یا گشتی لیبورینا گشتی درخینه خاله کدنجی کو گلکی گرنگه دستلاتا جیب جیکار و دست سروک دابه یعنی سروک هم سروکه هم سروک کماره هم سروک وزیره تشتكي دنشي سرو كومار دكارا روشا آورتا راگينه دستلاتا دادوري و سربخوبه دستلات داري هري بلنده لسوريا افجي يكش خالين دستورا كاتيا سوريا گوهرتنا سرو كومار دست پارلمان دايا و پيوانديا وزيرين دولته و راست لگل سرو كومار هبه اف قوناغا و گوهز چقاش سیوه دریج بکه چند سالان قوناغا و گوهز لگورا و دستور کاتی یا سوری کجبو احمد شرع هاتیه پیشکش کرن و که رش نویس بو لعدی بو رسمی جبرکو شرح امضا کرد قوناغا و گوهز چند سالن؟ 5 سالن دوی کمیته به آوا کرن جبو نویساندنا دستور که دم دریج جبو سوری که و کرد دما پیشتا چپکن چن نکن بمراق از لبنده مبرستی جبرکو گلکی گرینگه راسته دستورا که کاتیه لی گلکی گرینگه جبرکو اوی ببه بنگه جبو دستورا پیش روژه یا دمدرش به تا آواهی به یک گوتنیجی بحثا کردان نهاتیه کرن الاحکام العامه دستورên dewletan navê dewlet û nasnameya wê destnîşan dikin. Nav û nasnameya Sûriyê ji destûra sala 1920 ve destnîşan kirîne. Ji ber wê yekê me navê komarê neguhert ji ber ku rewatiya dewletê barê guhertinê ranabe û navê dewletê weke xwe dimîne Komara Erebiya Sûrî. Ohla serokê dewletê İslam e. Fiqha İslamî çavkaniya yasadanê ye. Ev fiqha ku heye samaneke ku nayê ji destan. Parlaman bi erka desalata yasadanê ve radibe. Serok yek jesi endamên perlamanê destnîşan dike da ku hindekî bê dagirtin û ev yek serxebûnê dide wê yekê. Erka rakirina serok komar yan qebûlkirina îstîfaya wî dê erka perlamanê be. Perlaman bi erka yasadanê radibe û lêborîna giştî li dar dixe û dikare wezîran bangêş bike. Desalata cibcîkar erka serokê komarê ye û wezîr alîkariya wî dikin. Me dît ku erka cibcîkar girêdayê serok komar be bijardeyeke گنجاو د قوناغا و گوهسته لذاتی چه دکه وزیر ده یک سر پیوندی به سروک را هبه اف یک تهیله کو ری لبر دستوردانین در و بگرتن سروک تنی دکاره روشا آوارته راگینه